Ibyishimo ni byose ku ngabo zigiye zitandukanye ari izi ngizi za FARDC ndetse nabo bafatanya ku rugamba harimo abawazarendo ndetse na FDLR tutirengagije n'ingabo z'abarundi zari zaramaze guhunga uyu mujyi wa Uvira nyuma yuko zise zumva ko uyu mutwe wa makabiri gatatu wafashe icyemezo cyo kuva muri Uvira kubwo igitutu bashyizweho n'uyu muhuza wabo ubwo ndakuvuga leta zunze ubumwe za Amerika. Reka byose ngende mbikugezaho ugenda usobanukirwa neza ibyabaye kuri uyu wa kabiri tariki 16 z'uku kwezi kwa 12 turimo. Izi nyeshyamba za makabiri gatatu rero zikaba zatangaje ko ziteguye kuva muri uyu mujyi wa Uvira ku buryo bumwe kugira ngo zishyigikire inzira y'amahoro yidoha muri Qatar. Ngira ngo ibyo ngibyo mwagiye mubibona mu minsi yagiye yitambutse ko bagiye bagirana ibiganiro bigiye bitandukanye, ariko kandi tugarutse ku gitutu bashyizweho na leta zunze ubumwe za Amerika bigaragara ko ari nabyo byatumye iri huriro rya Alliance M23 aribyo byahise bituma basohora iri tangazo gitaraganya bagaragaza ko bagiye kuva muri uyu mujyi wa Uvira. Ibi bisohotse nyuma yuko twagiye tunabona n'ubundi bindi bice bigiye bitandukanye byegereye uyu mujyi wa Uvira byagiye byigarurirwa n'izi ntare za Sarambwe, ariko n'ubundi bikaza kurangira bamwe mu barundi bagihagamye muri ya misozi, kuko nagiye mbabwira ko bacukuye indake zigiye zitandukanye. Makabiri gatatu yatangaje ibi ngibi kuri uyu wa 16 hari mu masaha y'ijoro. Birumvikana Akakanya nkugezaho iyi nkuru hashize amasaha agera nko kuri 5 cyangwa 6 iri tangazo rigiye ahagaragaraho ryashyizweho umukono n'uyu muvugizi w'iri huriro rya makabiri gatatu Koroneri Nanga. Reka byose nyene mbikubwira ubashe gusobanukirwa neza uburyo abangaba bagiye kuva mu mujyi wa Uvira, nubwo banatangaje ko bafitemo akantu k'ubwoba. Biravugwa ko nubwo bagiye kurekura uyu mujyi wa Uvira bafite ubwoba bwo kuba bamwe mu bari basanzwe bakorera ibikorwa bigiye bitandukanye muri uyu mujyi wa Uvira bashobora kuzagira ikibazo cy'umutekano bitewe nuko iri huriro rya Alliance M23 bagiye kuba barekura Uvira. Ariko kandi bikaba byagiye binashyirwaho icyemezo nk'aho ibi ngibyo byagiye binagaragara ko icyari igitutu cy'uyu muhuza w'izi mpande zombi, ubwo ndi kuvuga Donald Trump, aho bigaragara ko mu nama yaje kuba ejo bundi kuwa gatanu ibi byose ari nabyo byagiye binafatirwamo imyanzuro igiye itandukanye. Ibi bikaba byatangajwe binyuzwe mu itangazo ryashyizweho umukono n'uyu muhuza bikorwa waryo Koroneri Nanga, aho yagiye agaragaza ko biteguye neza cyane gusohoka muri uyu mujyi wa Uvira nk'uko bawinjiyemo. Ariko kandi biragaragara ko ibi byagiye binagaragara bashingiye ku biganiro byabereye hariya Doha muri Qatar. Nk'uko makabiri gatatu ibivuga, iki cyemezo gikurikira intambwe imaze guterwa mu biganiro byoroheje byabereye Doha muri Qatar muri iriya minsi yashize, cyane cyane hashingiwe ku masezerano y'amahoro yiduha ku itariki 15 Ugushyingo 2025. Uyu mutwe ukomeza kuvuga ko wifuza guha amahirwe yose inzira za diplomasi mu kugera ku gusubiza cyangwa se mu kugera ku gisubizo kirambye cy'amakimbirane yibasiye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu myaka myinshi ishize. Kuva Uvira yarivuye ahanga cyangwa se kuva izi ngabo z'uyu mutwe wa makabiri gatatu zigiye kurekura Uvira, biraha amahirwe akomeye iyi mitwe yende yariri gukorera muri ibi bice, cyane cyane ko twagiye tubona ko hari benshi bari bakihishahisha muri uyu mujyi wa Uvira, aho byagaragaraga ko n'ubundi hari ibitero bigiye bitandukanye bigenda bigaragara, ariko bitari bikabije cyane. Ubwo ni umujyi wari umaze nk'icyumweru cyose ukiri mu maboko y'uyu mutwe wa makabiri gatatu, aho bari bakigenda bagenzura ibice bigiye bitandukanye, ari nako bagenda bakora amasuku bw'isuku mba mvuga namwe murayizi, no kugenda bakuramo babandi baba bakihisha. Ngira ngo ku munsi w'ejo hari kuwa mbere tariki 15 ni nabwo twagiye tubona ko uyu mutwe wa makabiri gatatu waje guha
inzira abarundi babarirwa muri 500 bari barafatiwe ahangaha muri Uvira igihe yafatwaga ejo bundi. Ibi ngibi byose rero bije bisanga n'indi mirwano yose imaze iminsi ivugirwa cyangwa se igaragara ahangaha ku kibuga cy'imirwano. Ibi ngibi bye rero bikaba byagezweho bisabwe n'uyu muhuza w'abanyamerika, nubwo hakoze iki kimenyetso mwaka 2023 ikomeza kuvuga ko ikomeje guhura n'ubushotoranyi bw'izi ngabo za DRC, ugomba kuvuga ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, FARDC n'abafatanyabikorwa bayo harimo abawazarendo, FDLR, ingabo z'abarundi, abamayimayi ndetse n'imbonerakure cyane cyane iyi mitwe y'abawazarendo. Ariko kandi uyu mutwe ukomeza kugenda ugira ibyo wamaganira kure mu gihe waba urekuye uyu mujyi wa Uvira. Ni mu ibihe rero byashize kuri uyu mutwe izi nyeshyamba ukomeza uvuga ko ufite ubwoba bukomeye, uko bagiye bagaragaza ko izi ngabo mu gihe baba bavuye muri Uvira, izi ngabo za leta ya Kongo muri byagiye bigaragara ko bagiye banasaba ibintu byinshi bigiye bitandukanye, aho ngo basabaga ko ahangaha nta bikorwa bidasanzwe bya gisirikare bikomba kuba biri muri ibi bice mu rwego rwo kugira ngo hubahirizwe umutekano w'abaturage, aho byagiye binagaragazwa n'uyu mutwe wa mwaka 2023 mu guhangana rero n'izo mpungenge. Mwaka 2023 irahamagarira abishingiye izi nzira z'amahoro gushyiraho uburyo bwihariye bwo kurinda uyu mujyi wa Uvira. Ariko kandi irasaba cyane cyane ko nta bikorwa bya gisirikare byakongera kugaragara muri kariya gace, cyangwa se mu baturage benshi bakundaga kugenda bashyira amajwi hejuru bavuga ko bahohoterwa n'izi ngabo za leta cyangwa se n'abo bafatanya kuri uru rugamba. Ari nabwo byagiye binagaragara ko uyu mutwe wa mwaka 2023 wafashe iki cyemezo, ariko kandi ukagenda unareba ko bakagombye kuba ahangaha bahazana izindi ngabo zidafite uruhande na rumwe zibogamiye. Hari n'impamvu bagiye bavuga bati dufite impungenge nubwo tugiye kuva muri Uvira, ariko dufitemo akantu k'ubwo. Mu itangazo rero rya mwaka 2023 kandi ryagarutse ku kibazo cy'iyi mitwe yitwaje intwaro irwanya guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho kandi bagiye bavuga bati si na Kongo gusa dufite impungenge ko imitwe yitwaje intwaro ikorera muri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko ishobora kuba ifite n'aho ihuriye n'umutekano muke ushobora kugera ku gihugu cy'u Burundi. Nakomeje rero kugenda inagaragaza ko hakabaye harebwa ku mpande zombi z'ibi ngibi, cyane ko uyu mutwe wa mwaka 2023 uri gukora ibi ngibi mu rwego rwo kugira ngo hubahirizwe bya bindi byose biba byarabereye hariya iduha muri Katari, aho ruzingiye tukareba ibyagezweho hariya i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Donald Trump ari nawe wakomeje kugenda asaba ibi ngibi byose uyu mutwe wa mwaka 2023 mu rwego rwo kugira ngo hubahirizwe ariya masezerano basinyiye muri biriya biganiro. Uyu mutwe rero uremeza ko utazemera ko iyo mitwe ikora cyangwa se ikoresha uduce igenzura mu kugabanya cyangwa se mu guhungabanya umutekano w'abaturanyi n'igihugu cyose muri rusange. Ngira ngo murumva ko uyu mutwe wa mwaka 2023 inzira urimo navuga ko ari inzira nziza cyane, mu gihe twari turi kugenda tubona yagendaga ifata n'ibindi bice bigiye bitandukanye bikikije uyu mujyi wa Uvira, ndetse mwagiye munabona ko yagiye isohora amatangazo agiye atandukanye muri iyi minsi igera kuri 3 ishize, igaragaza ko hari ingabo nyinshi z'iki gihugu cy'u Burundi zafatiwe mu mujyi wa Uvira, kandi bakomeza bavuga ko abangaba ngo bagomba kubigisha ndetse bakazasubira mu gihugu cy'u Burundi bararangije kwigishwa ndetse no kubaganiriza bababwira ko amakimbirane ari hagati y'izi mpande zombi u Burundi butagakwiye kuba buyivangamo, ibi ngibi bireba abanyekongo bo ubwabo. Ubwo birumvikana ni nayo mpamvu twagiye tubona abantu babarirwa muri 500 na Burundi, aho abangaba bahawe inzira n'uyu mutwe wa mwaka 2023 bakambukira ku mupaka wa Kavimvira uhuza uyu mujyi
wa Uvira n'igihugu cy'u Burundi. Ni nayo mpamvu rero ahahise hakurikiraho iri tangazo rigaragaza ko izi ntare za Sarambwe zigiye guhita zisohoka muri uyu mujyi wa Uvira vuba bidatinze. Bamwe batangiye kuvuga bati umutwe wa makabiri gatatu ugiye kwemera kutsinzwe, abandi bati ubanza hari izi ngabo za RDF n'ubundi nk'uko bakunda kubivuga ziri muri uburasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa byose kubera ko tutagomba kubirenza amaso, tugomba kugenda tureba ibiri kubahirizwa biciye muri diplomasi. Reka nanjye nkomeze kubabwira ko ku kibuga cy'imirwano mpari ku bwanyu, ndetse mujye mukomeza muhundire mu nshyigikire mu ntega amatwi, ndajya ngenda mbibagezaho 5 kwa 5 buruko amakuru tugezeho ari mashya, nanjye ndajya nzanya bagezeho nk'uko nabibasezeranyije. Reka tuze gusura amakuru yacu ari imbere, kandi nkomeza kubabwira ko YouTube channel kiri yayine nisubiza active hano ukura amakuru wayizeho kandi amakuru aba agezweho. Ndabakunda cyane, dusubire mu kanya gato kuko amakuru nababwiye ko tuba tuyafite menshi atajya ashirayo. Nkawe tuba tugeranye kuri uyu muyoboro wa YouTube channel kuri uyu munota, ukaba utarakora subscribe, turagusaba kubikora kandi ko kanya keza ko kubikora, ndetse mugasiga n'ibitekerezo byanyu hasi muri comment. Asante sana.